iyini lenyongo into ekhona yini kwenzakalani mhlambe kumele understand ukuthi iyini inyongo so thina ke as odokotela esifunde esikoleni safundela yona lento esenza medicine siyayazi inyongo kuyisitho somzimba osixubu somzimba esiseduze kwesibindi so phakathi kwayo kunoketshezana nje bathi aqua solution umsebenzi wayo isize kuthini iclean ama waste products ngithi uyasazi umsebenzi wesibindi usibindi umsebenzi eminingi ukuthi senza ama protein sithatha iwaste yonke into oyidlayo kumele yo digestwa yona isibindi lapha so iyasiza ke inyongo kuyona lonto le uketshezelo kulicobho liphumayo umudla especially nje kumele digest amafutha iyaphuma ke nayo so ngokubuka kwami ngingasho ukuthi inyongo yona ivela mase ku accumulate ngithi isibindi senza wonke umsebenzi lo clean izinto sometimes ngendlela esidla ngayo ngendlela siyiphatha ngayo kuyakwenzeke manje ukuthi abantu gcine manje ama toxin lokungcola kuye kwande emzimbeni ugcine sekukhoza ukuthi umuntu angasazizwa kahle mhlawumbe umunye ophathwa ikhanda omunye angazizwa kahle ngoba seke accumulate lama toxins lawo so ilapho abantu baye bafila ngathi usenenyongo kunento emcindezela izwe ngathi nyongo ngoba oMnuz ethi kunento ethi khephu ukuthi angiphalaze kanti sekungcola ngenxa eziningi emzimbeni ezenza ukuthi ngicole ebese ke okay ngoba omunye uzethi kuthi angiphalaze mangiphalaza ngizwe into ebabayo inyongo uzokezwa nje yona lo ketshezi lo accumulate sekuyilo